Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa warraa tokkootu ture. Ilmaan isaatii fi haadha warraa isaa obboleeyyan isaatii wajjin manatti osoo salaachisaa jiru, salaata dhumaa irratti rakaa dhumaa eega gadi bu'ee booda yeroo attahayyaatuuf silaa taa'uuf deeman akka malee ture. Edaanuu duruu Rabbiin lubbuu isaa fudhate. Malakul mawtiin duruu dhufe. Malakul mawtiin duruu dhufee ruwee isaa fuudhe. Jarrinis sujuuda rakka malee eega turan booda isaan kana keessaa tokko ol godhatee ilaale. Yeroo sossoosu miila isaa tuqee ruhiin isaa waan irraa baatee jirtuuf ni kufe. Sossoosa inni sossooserra. Yaabbileeyyan kiyya, lubbuun eessatti akka baatu yoom akka baatu ilmi namaa tokko hin beeku. Namni waa dhukkubsateefis hin du'u, waa fayyaa qabaateefis du'a nan qatu. Kana inni isa sossoose kun dirqama salaata kana bakkaan gayuuf bakka isaa bu'ee sujuudee Allahu akbar je'ee sagalee ol fuudhee eega isaan ol godhatan booda mixiyyoon isaa intalchi dubraa isaa isa duubaan salaataa jirtu akka malee rifattee karaa isaa yeroo fiigdutti haati isiidhaa isa qabdee dirqama salaata Rabbii fixuun dirqama. Garaan isaanii osoo isaan booyuu rifatanii imimmaan lolaasaa salaata Rabbii isaanii itti fufan. Jiruun addunyaa silaahuu hin guutamtu. Namati akkaan jaalattu hunda si biraa fuuti. Duuti taraa taraadha. Lubbuun hundi du'a ni dhandhamti. Lubbuun Rabbiin uume hundinuu ta du'a ooltu takka waan jirtu. Haati manaa isaa salaatuma keessaa boochi garaan isii gadhabe. Salaama ta'ee gabaafatan boodaas kara isaa oriyan amanuu dadhaban. Maal godhangaa osuma atin feene si biraa deema namni sila akka keetiiti sila akka keenyaati. Lubbuun hundinuu namni nuti jaalannu hundi akka nu bira turuuf barbaanna. Garuu Rabbiin lubbuun namaa takka akka nafne nu hime. Kanaaf yaabbileeyyan kiyya, hanga jirru khayrii adalaynu sadaqachuu, salaatuu, soomanuu, zakkaa kannachuudha. Baankii addunyaa banuurra baankii akhiraa banannu. Yaa Rabbi karaa khayrii nuu laaffisi. Yaa Rabbi toltuu nu daleeysisi. Yaa Rabbi badiirraa nu fageeysi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.